Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje ulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Namhlanje ngu 7:30 ntambama Richards Bay FC izobe ke ibhekene namakhosi iKaizer Chiefs ekulona ke usuku lwanamhlanje. Ngicabanga ukuthi ke Kaizer Chiefs umdlalo okuzomela iwine kwazise isanda kudlula kwi-lose kwimbangi zayo lapha iOrlando Pirates. So iKaizer Chiefs kuzomela ke iwine lo mdlalo ukugeza igama nokubuyisa ithemba ekubona ke abalandeli bamakhosi. Kule video yamanje ngulethele ke i-possible starting lineup esipredictiwe sayo ke lapha ke iKaizer Chiefs. Emapalini sinaye ke lapha ke uBruce Vuma uyena ke ugoalkeeper wawo ke amaKaizer Chiefs ngendlela ke engipredict ngayo. Bese kuthi ke emumva ku backline right back Thabiso Monyane odlale kahle kakhulu kumdlalo weKaizer Chiefs neOrlando Pirates, nakuba iKaizer Chiefs yagcina ke iwulosile lo mdlalo, kodwa ke uThabiso Monyane uyena i-right back esenza kangcono kuona ke amakhosi. Bese kuthi i-left back kube uCross wangena ke kuona ke lo mdlalo nayo ke futhi wafike wadlala kahle kakhulu. Bese kuthi ke i-center back Given Msimango kanjalo ke no Eden McCarthy. Bese kuthi ke lapha eswini sino Lebogang Mabowe odlale kangconwana kwiKaizer Chiefs, nokho ke ukudlala kahle kangcono kwagqitshwa iyona ke ilose eyatholwa ke iwona amakhosi. Bese kuthi ke enye ke futhi ke central midfielder kube uSibongiseni Mthethwa siyamdinga kulo mdlalo. Bese kuthi ke attacking midfielder kube uyena ke uEthan Chislet umfana wakhona ke lapha eThekwini. Then i-right attacker Claude Lilebo noma singambonanga kahle kumdlalo weOrlando Pirates neKaizer Chiefs, kodwa ke esithembe ukuthi ke since bedlala neclub mhlambe ke esingayithatha njengokuthi ngeclub encane esizokwazi ukuthi ke siwubone umdlalo kaClaude Lilebo. Bese kuthi ke i-left attacker Asanele Velebayi umfana ungenile kumdlalo neOrlando Pirates wafike wenza ushintsho olukhulu, so uyakudeserve ukuba khona kwi-first 11 kulo mdlalo wanamhlanje. Bese kuthi ke center forward Flavio Silva uyena esogadla ngaye. Awucommente kwi-comment section ungitshele ukuthi ke wena usibona kanjani le starting lineup. Ungakhohlwa ukulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, siwafisela inhlanhla amakhosi akwazi ukuthi ke awuthathe lo 3 points. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.